Shubor nakaslem jong unongsan hima. Knang ban kintiw ye ka jingele kai drama khasi ha keleng ki rensan ba pher wat chiki wei pat ki jela jong kari bat shabar kari India ru kumjo da ka ba penkela ye ka jingele kai drama chiki wei pat ki jat kitin jong ka perthei ka seng biria u khasi ne ka sbuk harengkat ka jinge trailang bat fraternity art cine entertainment shalong faces haka artrik u jeleo arajar arpulai kia soi ya ka soskular ya snotho jingmot banya trailang badru ban penpriang ya gani jingile kai drama khasi haba keren chikilat pathai khubor ka sni tho ding uba m de khartamar uba deu general secretary jongkas book ulo ong ba wat lakani kandang kham simpor ban urlong namara bakadon kam shibun ka por bar ka jing tresh tom nakal yang uba pradip kurba ulo ong pagani ka jingkwa banya trailang bar ka sbuk kadai namara bakikwa ban penim je ka drama hapo nong ba shlong bat ulah penpau ba udap da ke jingkmen bakas book kara tre banyak trailang bat ke faces ya gani ke jing ya keren lang habling jemi pai ba badip kurba raja haka artik jun arja afulai national club yang sohai di press media kita nak kena kelemat at kumjo ya nak dia faces flamboy menyualang kum takoi jing mod takoi jing tu kana ba kapin bha shu ya ke e ka so hakipor ke menor sta ti ganya bet sakapang ka ba kumno di poi sekali ka khat pa sekali ka benta hakaba kini kiseng arti kwa penetailan nam taka bha ka men baka jiroi kijing pa kam tam ho ngide jong drama jira ka drama ka jela dikamat bani kong ko kwa content ha ka janmit ka rong ba dimat ki jekren bat belra ka minjur bagi jing kedulang jong sengbira khasi book but fertility art has singing entertainment long faces ak artrik june araja afrai strong club la minjur bandon ke chingi kailang apre ke sbuk bat ke faces ban kintir ya performing arts khamtam ye chingi la tai drama akachana la minjur ru ban ko up kum ki asik members jo ke sbuk art mutishin rang bat art mutikin thei na ke khot jo faces ban IT ru di ba bari kurban by nominate the asik members laban kintup shushu nanti faces kumpi associate members jong kasbuk hadim lata donka laman jeru ban pediang ye ba korba banongkum advisor jong gani ka kenhun ke jongi kasbuk but together aga jong the faces halo kijing siapa kijing drama nekinu drama ngila pelong kasbuk pada faces ni saya penbet jana tak kijing isurok lang jong barak arya labenjur bai yangan banong kum nong kren na kle Facebook mai ba project wilarong kum nong mikman nam taka faces hakatu jambi labenjur ru baga faces enang kam iki seal ki logo etc jong Facebook hakaba today bak events by a day labenjur ru bandon ke joint conference ko pengilalaman pen orong kani jangi but kanigal kalau kesini ke mengelikut hak kendai trek bunai Jun arjan arfulai hak mengilapannya don lang akimun bat kawai kemensi lara itu mengenai yang penting je kren
menang kintup syukur kinu kikindong bedon kam nak wei kapor kemun bedon bedon berkecing kelah bangila amen eliti sukam igini ke ira agreement ke banglei tok ni selesai nak ni klimat sakam sipo balas lepas sekali kan gerai hangi dari segi Australia dengan ba presiden bedon harga kamon jonga ba one franc khatra ibalo presiden mengau general secretary juga sebut ba di bakul ba idong nomi keman hak kebejan ni kebentak ba ang mo kwa mungkin hak kebejan ni tolong faces ni don di hang man ben piang ni jinglet rama jongi hak keleng gari ba kirin san repair omni kependik kampung India what sabar jong kejela gari jongi la dengila mungkin kelar translate ini script banyak hak, bagi we kita check we jaga globe. But yes, kenyuma kalau kau simpor ini kecing berkat kejongi. But iron kecing mesim pas kem, nama bangnya kelang anu, ngatai ni sepoi ni mau se bahagi si perwan Islam perwan ni ilapan poi kat cakap apa bangila buah ni khidmat. Kawin benta kamu kuat mana susni seorang man pengen mau bahagi ni kepor bagas tu limba kecil is jengai but jing center jong presiden ba one franc ngasang ben inaugurate padon sedang ya kawin kes Khasi learning center hakaba ni khot ya ki nong puli bangde ki khasi hendai bagila manungken ya ni bagila manungken ki jong ni hari kelas bagi ni bercakap tu, ni bercakap bahkan di kelas tolong dah kejingiran juga amal di Indo ikat, iwe di doktor sujai swear, bagi baar di tong di kapran. Ke Shillong Law College, kalau ke college ke bawah IT, mereka bersim, mereka pensuri kejing temu, badan burung juga sebut. Dah ke bawah IT, ban iwe kamera, kenang nak mentah kami ke purpose ban burung di classes. But temperature bisa hendak dia. Di kemudian lagi lama tadi bahkan ni classes kijongi. Kita don kiberiu berpihak kiwi kijelah kita menang yang bikin kasih. But what na bar juga riru. Kumna New York University, Portugal, Japan, but kiwi. But nanti kini kinong simpan, ini kinong syak kai student. Kita ki doktor, kita ki engineer, kita ki professor, kita ki missionary, kita ki research scholars. But kita ki principal di college, but ki lawan bentuk yang ketin. Kecuali mana tersebut, nanti ko agak pun ni kerjaan ki kuat ben sapian yang ketin kecuali. Kenapa bagi nanti lupa om tang agak akik kecuali yang lewat ya kejing long cuman agak ketin ketin. Lani yang ada lecet di Norway. Yes, of course. Actually, we have started way back on the 5th September 2015. Okay. We have started from that time. Okay. So. But with the coming of the lockdowns, Yes. COVID, we have to stop immediately. Okay. And in fact, like what we have said just now. The aim is still there with us. We're going to revive the revival. Okay. When the time will come, we're going to announce through the social media. Yes. We have the same center. We do have a Shillong Law College here. Okay. Thank you. Yeah, welcome. Penbangan dengan jadi kendon yang berseris kayak gini percaya bahwa mungkin yang itu kuma kilo lagi por normal 70 osis central library yang kebiri asong sebagai cumbi. Iya kecing pilih asal sebagai joni, ngidon ni, hadu mentah mene, hendai bersusi bermatai berkini tu ibi dengan kecani, bangladesh tu iwe hari ni iwe member, hendai kemensim kejoni kekelempat, jah kecing kekelem pejak, hendai ketang lagi bangi scam, bagi cakap lang, bakum ni bangi dona, kanang kain, bangi nanglam penim, bangi nyetelang. Bangla wan rak yang kai bakas buk bat mental faces ngadon ngelawan internet isu kamtam dari poin drama hapos stage kini ambang sekolah kalau nggak itu nado bicara orang
film mengalir pun ki characters ki artist ki orang combination nah yes tapi yang kan I ngasih juga combination of you guys are getting old they kata kan sejak ke sebunga sebenarnya kata they kapoi ke je kena bawan it's high time to revive Facebook and revive family but who has to revive it that's very important. Ano ki bagi kena bertema ki pulau bercinti yang ni ban mik berkiusan kini ki artis ki benar tengah di perform telah cuma Melvin, Albert, baru kini ki beda dengan Pak Harpuri, all of them are on board bikin one. Bentar Melvin ni Albert ni Pak Harpuri ni maybe kila cuma akten di drama tambah kami as a part of the Facebook kan tadi pada baru kan gua ambil pediki you know how to perform. Macam nakalian ni Facebook, nakalian ni bab projek bertujuh. Nakalian Facebook nengkong siya, ikaw akan berpau yang menjadi sungguh jongi. Ya baru kirim pergi jong di dekat Facebook. Tentu itu dibahi asam jong di dekat di belakang no. Namta kejadian siya, but kejadian kesian gitu ki, what apa dan kejadian kejadian dan kejadian kejadian yang tentu, kejadian nanti jauh Facebook ini ki baik saus enam, macam perkemau no, ya kalau Facebook lasen harga atlet mulai bersifau dan sampai bersifat berkendai, jadi harga sejati. Nama tersebut kekuat ru pengemang sungguh yang dikatakan ni kiri orang bah ibralong ki honorary members bagi well wishes jong tersebut hak itu kisnem kebahagiaan semua dari ketanggung kini diketuk yang kini berkat no maaf tertendrombai IS nata ayu Archbishop Dominic Jala nata Dr. B. Pakam Vice Chancellor Nehru, nantau Pak Purno A. Sangma, Speaker dalam Lok Sabha, nantau Pak Bibi Lindok, nantau Pak Ike Molong, Provinsi Besar, Lebranut, nantau kunjuk Pak Peter G. Mabanyam, orang MP, Topor, nantau Reverend Pastor G. Harkungor, nantau Pak Colonel S. Mesar, orang CM Topor, Jaman HTC, nantau Pak HS Selang, CM yang KSTC Topor, nantau Pak L. Gilbert Shulai, orang CM yang KSTC Topor, Pak orang Kensai Mokdo, orang Sherman KSTC, nantau Jodoh nantai. Kita tak mati ngan try Facebook itu di bedang gang mungkin they has just the will definitely kita lomba market memang kita tahu. Anda yang berjumpa lah dan melakukan pelongi di kenjajung ikon melakukan sekolah pergi college Definitely. sekolah pergi college kan saya kamboja itu. Nggak suka nggak ngerti ya itu mau ya competition or any kind of apa lagi colleges kan ya pun ini bagi yo artis kemarin nggak mau terki actors nggak ngerti writers tiba thok nggak encourage writers to they should come forward with that this is high time because theater cinema whatever we need writers and we need some good writers. But benar ni jingkan apa man pintik lebih awarja katsa Bagada absence center ko ngila jublong yang di drama juga nam di colleges berbagai hanian di kumaglalong matang ngasyo manglayo tertengdiang lasang bantan diang ngani siya maginalaman niya gon kiki igminale datstan jadi irap jumpa insiba wali padon hangi ba kumachiben mungkin mau nagalik ko ilabon idon ki rang ba sisya akas ko ba isusi ban untip ke bagaimana cuman itu laban iba debet ba birban cue iba haring gede iba miso patung taki wipe bagaimana menjual hari kelma nek mesim juga ke Sofia lengeng ba i na bleng Instagram i ya ga ege jing tu bangi adu benda wan ngilasa puna ngilasa konsumen nek ina don ke mesim mande namata kejadian Ya betul begini revive ini penggon kan saja ini revive Facebook means newsbook ini penggon ini dalam
Yang semua kita lagi press kita lagi kalian ini so masih dia just some English and we can discuss about the things what we from the faces we took this initiative to merge with Spoke. The reason behind merging with Spoke is because the whole idea of the whole team from Faces, like say Mervyn or the other artists that were there with us, we are planning to revive theatre or reviving drama in Shillong, And I think an opportunity to merge with Spoke. I think there's nothing bigger opportunity than that. And for that, we are truly honored, that Spoke have agreed to merge with us, and we can take this, the vision forward. And the other thing is, what our plan is, the entertainment is not only cinema, because me being a filmmaker, we always have this thought, it's always cinema, but at the end of the day, I remember, Shillong was known for theatre earlier, say it's Spoke or the Rimpe Theatrical Center, and suddenly everything has disappeared, and I think it's so disheartening at times, that we feel the revival of the theatres will really help lots of those artists who are keen to be on board, come and join us, who want to pursue the career in drama. And I think with this vision, I think it's not only the state, like what Markin has said, we can really take this forward and spread it across the entire nation. And I think from my side, that's it. Let's open up the question. I completely perlu kita platform kita dalam ini berinvestasi. Nakaliang jom kikenun kita jumpa mata haki films nakakenun jom yang ada semua. I could play ya ibak tadi berkamtam ikinom peniak jom Spoke bagi laibet bah ngani dalam ini nika jenet. Di nakaliang jungang apan pau ya ka jing sumu berkamtam ka jing kemen ke bah hadu kata ba kaladon kani kajin perkhat menta kumnu ban sei bat pertamai biang ya kaseng Spoke kaseng beliau kasih keba ngi borok ngitep ba kade kaseng keblale shibun kikam habayade bat kikam drama bat ki theater works hangi bo Meghalaya te kum wei na ki artist ngapen pang su pada ya kajing nut bangin yo pan sedang ya kikam nangi sekmat daga jing hem kanang bangin yo pan wanra sepi bro ya ki theater works ki benbernya bat kam tam ya ki ba kit jingmut namta jumpi bro tanggung tahi mentang na IT syai ba markin ba in punya kini kam semua Combination to see for meeting here decide kita ki drama ki balaju perform ten ki Spoke nganai perkhat ni kan tu isi mengin rework rewrite ki script ke pormenta and with the new faces new artists and will bring them on board living in Stang tega saboi kanong mga namot bangan Stang ingani da ka mapelong drama festival kabani ko ba ni thai ngim de ngim paju dan kung katahani pangarap perkhat ba ngim kita di theater group apa Garo Hills kita di theater group apa Jayanta Hills kita di theater group apa Revive ngin invite lo deki for in a platform ko Masjid Central Library ngin dan kata festival babro kini ki group kini yo ban perform ana kata ka sibre ka Spoke kan dega ka drama bakan perform dega Spoke kan lo ka closing drama ka festival kata ka dega first step degi buat ni start Iba kani ke school learning center kenap kano kesan tinggal jing pencari ya ke COVID lockdown juga COVID Henry bilang di sini kemen bah hadir di sini China bah mental bagi sini bola lagi met bagi musim di sini jemut di berkap di sini bagi sini lah kan penting orang dia bagi lah seng dia ya kani ke school hakim your future tangan kani kelimat ngelak kau apa IT riba kurba bin banrap iki ba ngirekan terus ni ba out negeri ke pengiri